ole clear tu ten zawain chi bai le vekule US President Donald Trump Israel le Hamas inka hai apuanga tin peace agreement inremna thothlung an sign niin asoibok ani kan sia thawangin hunrei tak liamta chang to khan Israel le Hamas hi anloin be to a Gaza pil this in biagremna masabera anin rem niin US President Trump chuan apuanga aumzia chu Israel mi le sa tam tak Palestina tuna an man mek baka Palestine mi Israel rama jel tang mek ta chu chua zalen ani thuai tur thu US President Trump chuan asoya tin Israel sipai tuna Gaza ommek te po nakin loka anin nuk tok vek don ni hin asoi boka tin hei baka hian humanitarian aid Gaza tunma anthon lu thin po tuna hian apa nga hin akal chole vek tur thu apuang bok ani Israel sarkar chu anin mokho manga he in biagrem na hi an pom tlang ani chuan inka hain puanga Israel mi le sa an man zong te kar le thotran ni khian US chuan Palestine lam hian an chu vek ton ni in asoi bok ani Gaza mi te pon tu na hian he peace agreement chungchanga hian an lom em awangin alom na hun an mangtran to ni in news sang chuan an reporta tu na hian video mu tur po atam khop mai tin chutiam bokin Israel lampon tu na hian an lom em awangin alom na hun te po an mang chho ve mek bok ani hei hi tuna Israela thil thleng mek chu ani nima sela hei hi thil in thlak danglam na tak tak thlen hun tur ani angem nge kan zawa hian boom kan to na jok tur peace deal hian mi puide chu kong chen khatin an ril ru ha na ala kian saga achan chu thlatam tak chung indo rengin hun an lo man to wang ani tuna ero remna le mon na lam hriat tur aom ta sia mi puide chu an lim ema news channel te pon thil thleng ngai lo ti hialin an soibok ani khovel ram shoi tu sang te pon tuna peace agreement chungchang hi an lom pui hle bok ma se heng an lim le lom na te hi engtia rei nge niang ti hi zo na lian tak chu anita achan chu tuna thil thleng mek hi thil te tham tak ani lem lo thil poimo tak mai ani a thlen hun hi hanen tala he in biakrem na peace deal soina hi October ni ru supermoon thlen nuwa thil thleng ani kha zan khan thla kha zandang ain alang len baka a eng zual bok ani kha chin chia na zo nu chia khan Middle East remna le mon na chungchang kan shele ta ania heng thil thlen dan hun te hi tipal thil thuwa thleng ani theyangem ani chi lo mai the in chu mai ni lovin Israel le Palestine anin be atangin kumni lai aliam ta a kumsang hi somni pathum October ni sari tang khan Israel chuan be an tok chana ni kha thil thuwa khovel pum an thak dang lam hlok ani kha mitam tak chuan shillok na intran tangin an soibok ti chuan kumni aliam nu ani ngai chia ni sari na inrem na lam zongin in biak na an neita bultran thar le na tur chu hei hi thil thleng satlia ani thei tlat lo in biak rem na hi lekha chuan a fel fain a thaviu mai thei an mi man tele jel tang te chu tur thu te dam doi le mamo sang Gaza lut le tur te Israel sipai Gaza chu san le tur te po hei hi thil poimo em ania humanitarian victory ti hialin an soi hani hun engmo chen ram pani te hi an lom dun viu mai thei nima sela zo na lian tak chu engtia re nge a om don ti hi ani achan chu thil pakhat hriat ngei tur a oma Middle East remna le mon na an puana piangin alang lo lama a aina sa thil thleng a om thin khovel chuan tramak malak na wang ti te pon an soya ma se tharau mi te chuan heng peace agreement te hian shillok na ril tak a kengtel thin an ti tuna hian peace deal President Trump apuan tak hi a thain a tul ema
alandanin khovel point malampan zai arel theito don ni te pon alang nima sela hi inrem na tak nge thlipui thlen tak ma a lo chol lok na mai jok ni tang le Thessalonica bunga changthuma khan muan na le himna tia soilai takin me chenau ve angin chople chilin boral na an chunga athlenga nga an pumpel top lovang tin ain zia kani he hian omje thuk tak aneya khovel rem na dik lo loma anom mek laya thil thleng tur le hril lok na ane Donald Trump he in rem na thu hi apon rualin khovel ram shroi tu sang ten an fak ngal kum tam tak chung ram sang in kara palai na thok thaber ni in an soi hial bok nima sela zo na ni ta chu he in rem na hi eng ang in rem na nge ni ngai achan chu rem na tak hi politics in tiam na wanga thleng thei anilo khovel rampum in sui khoma rem na thlen an tuma piangin history tang to khan mu lo lama chan anei thin kumsan hi somni khan Abraham Accord kan sianga Israel le Arab ram sang te in rem na tur kha mitam takin in do top na turemo anti hial bok nima sela kumrei lo te a angai bok a thleng le engwange kan ti chuan kha in biak rem na kha politics lam thil nen in kai noi na ane wang ane tuna hian amang chia khan a thleng le ta nima sela tun tumami hi chu adang lama tunami hi chu Bible Daniel le thupon bua in ziak angkha anitlat then khat chuan tama hi pathian mi thlan remna palai na thok tur an dia chuti rualin a thenin shillok na thlendik tir tum shim angin an soi thung engpo chuni se shillok na lampang nen a che dan hian in zom na anei tlat thin Donald Trump US Embassy Jerusalem ada masak ber khan Bible shillok na athilo tlinga ti chuan tuna hian Middle East remna thlen tu ani le ta thil thleng pal ani theilowa ahun nen po ain mil view ome khovela thil thleng sang hriat tur aum nual mana alandanin khovelin he thua pon tur hi alo ngak emo ti mai tur ani Bible pon alo soilok to ania ram sang chu anin thurualanga Israel chungchanga thutluk na an siam dona chu in rem na he hian khovel history athak dang lam don ani he in rem na thutlung hi Daniel abung ko chang som hi pasarin asoi kha ani theyangem tuna in rem na kan soi me khi kar khat chungin ati fel don ani US chuan tho chan ni hian Israel mi le sa Palestine in an man zong te an chu tur thuan soya tho chan ni hi engwange ti le engwanga man mo em nge an ni ki chungchang hi zo na om theo me shilok na lam boi pui tu ta chuan tho chan ni lo om tur hi Hebrai calendara ni poimo tak ni nan soya in biak rem na niangin chuwang chuan tho chan ni lo om tur a hian US chuan Israel mi le sa te zong chu chua zalinin anom tur thua soibok ani ole kan soimek chungchang hi nakina thudik tak aron lang chuak zel dona Donald Trump hi tunge ania engwanga hetiang thil hi tinge ani ti tepo chan thatak ane nge abei sei oma ani na dik tak na nakina aron lang chhozel tura ngayang ole kha tunhnaya Israel le Gaza thil thlengmek chungchang khovelin aboi bui mek chu ania hemi chungchang a po hian ngai dan sang te po kan nei ome comment section lama ingai dan te lo tar lang ve don ye tunruma tan chuan khati zong kha ani ye